Ni ya ba betiana mo si edidi maame natam maame no mo mpera asem nchen yo si ekotu ba bi ni edidi maame natam se sebi mpreduasa maame ne ya nkura asem a ya na ya enti ya betina social media so a ni ya tenetina kosu asewa sebi ni ya twe na adwene free atechem ebesi beposo na adwene no sese no ogoro enkura agoro enti na adwene ni si atechem enti ya ba ni ya beyi adwene na free atechem ni ya beyi adwene na free afrom ni di adwene na kwa kosi dua paso se de beya obi medidi na tem ema bi nkalumba na no ya bo achefo su ya wa ye bone maame na tia ana ye tene no ye bone ayaye no sabi maame ni nim nyansa ni bia oben no ni nyansa fo nyina ye papashi ana yesu enim ba bia papashi odwene kosi papashi ye bodam ni ontime ntere maame no papashi nim nyansa ontime ntere maame no enti ye bo achei ba na ba beka nyansa sem kakra akira akosu asewa nanso esim se akosu asewa prim na koma akosu asewa mpese menyansa sem ameka akire no de be ye adwuma akosu asewa prim na koma maame oya panyini eya oya ho te se akora oya panyini oya ho te se ne asabia buru sabia nya ado akora kotoa abaya botofra sabi ne twasi anyam ba wonya akora akosu asewa wonya akora ana waton wa asem e de amati wa baifuo we ana ti wa ba na enne wakwa akotwe ensakese no de abatu na chi no ma didi papafo a o ma bo brache onu no ti wa no mu didi o matem ba akosu asewa ti o akosu asewa nkanya nsasem bia nkyere omo akosu asewa ton na nimonyam e de ama tiktokers na kama me panyimu de ente se a o nanyum tuni kase se yabobra e ga tiktokers na keke wa asema ana na wunti oze UK High Commissioner o make fan of you because ni panyina hu se maame no sabi ni nyansa sem wo fom minute say menopause so sound of dia I don't know ase akosu ase wanyansa sem wo fom efri se kan nyansa sem ni fom a kakwasi aba bi te se obati wa entumi meka nkwasi asem e wa akosu ase wa asem ho akosu ase wa bie ni mu ana nkwasi afo bi abawuram akosu ase wa bie ni mu ana emmoa bi ete se Hisroya ne Asante Queen ebawuram na no Hisroya ne Asante Queen asesa no wig kwasi aba we ba enye ni wig o se but on the maame no ho edidi sama ene Hisroya Asante Queen timi sesa no wig ene osemu contribute to mano no fan koto microphone enti no mana oye no akosu ase wa ana open na asema na ase oye for no an private gaze oza akosu ase wa ye kasa suanyansa obesi edidi watem omo kuma no omo mpe wa asem enkwasiafo ma omo kuma no omo mpe wa asem ye be kasa ma me suanyansa ye se edidi watem akosu ase wa suanyansa anya se da me to achew no o be ye mobo oti wiase ana wa goro wa din kwasi asem sa right from the one lumbehia panyiri toto te se akosu asewa o da so ye nanfosem ye ba be didi watem a ye se ye didi panyiri atem ba panyiri so do ye ne nye akosu asewa de o ye na ye unti hwede ye de ye ganafo mpanyimfo unti ye didi na nadade so abatem o ye hwan akosu asewa o ye hwan o da bon frama ye home wa bodama na wani sura biru so wa tu nkrama ne fo na da fofure be so mu a kwasia bi mra platform we so nkase didi atem de maame na yan mu kotu ne fo maame panyimu a oba panyiri wo 45 years one nkura nketenkete ana gro TikTok o makwa ma nkura didi watem unsua nyansa asa we twama o ma ya o ma o kofre oba ti wa se oba ye ba be Kenya sasem kirewa na still na ujimi maami jimi ye Kenya sasem kire no no da so ujimi akonsu ase wa hweye we your last warning se wa kan kire won kraman ne se omafo omanya omagudi a se do manfa ma asantefo ayen fofo so omade ba asantefo ayen fofo so a wo ebe foro ujimi dodo akosua oba ne me
ba se u jimi ameka akire wo Onya kwana. Next person. Next. Nanti soja nana. Nanti ko. Tobazi na kramumu jani se. Ya kanze yabu afwani sini yanko. Fire ni yanko. Yabu. Ya branti ba mami mram later wa me ba. Okay, all right. Nanti ko na. Next. Nanti church amo. Ya jo so yanko yalukus. Nanti wa bo adwuma. Nanti obati wa me madwe se me nka bi but obati wa jimi e say administration position. Because you try aso obati wa kebe so yakomam. But obati wa de sakese ne sa o de sakese ne jimi too much. Nanti sakese na asantefo nkwa na sakese no mukura na. Na menim sa sakese no. Se menim se asantefo nkwa na de sakese no mutimi enya sakese na menim. O starting free of a Kwame Despite so no call it akono so no call circle for the football no call this year asante ahemfo so aba friends of a chance ya o mo kana asemi just say obatu wa minim obatu wa no nya start asante to kwa but obatu wa mameka no kwento wa jimi too much oba meka to so nyimi ana me bo wo ya jimi too much oba wo na hu kote wo TikTok hu kote wo social media so timi ko di yo oba obi anu so wa jimi bet ye crowd say ebe kata wo kama na kai ya me kama but what Jimmy too much oba what Jimmy too much me nim nipa mo timi du wo oba ti wa chi mo ti wasem because me nim said was ya Jimmy afa and nipa timi ti wo oba tantanta we oba wasiaba we nipa timi ti wo sa me nim ya oba we ya oda won mo timi kasa nyankopon ya de nyankopon be bia na ye wo santa nyankopon hu so timi mo bia kasa ya na eblem nyankopon hwe kwasiaba we kwa kasa nke hu de ko be wo gana kono obati wakasa ya ntehu de obaye ogana ho mama yo kasa ni kasa ma mi humba bi okoso ya kasa free ya otimi etimi bia na no otimi kasa mama mfoti na ma o so makoso mu ni nyansa no muti oba kwase awe obati wanyasa be no no se mutimi ti obati wa kasa na nipa timi ti obati wa so obati wa e kasa na ni nyina so mi blame obi aso me de blame akoso asewa ono employ san kwase afoma we mu nyina aguso se o muntimi eni mpanifo atemo Ghana ho na Ghana na efiri na nyina efiri oba abroche no mu useless Ghana ma Ghana nya Ghana biem mu se Ghana kro no nkwase afoma we mu ifa ne kwase mu firi bae na obati wa we kwase aba we timi gina ho na o kanse no mutie na ni nyina so nkwam na e friend say kimpo na mo musika na kwase be ma no na mo musika so mfa ni di onyi useless sa Ghana fo mpanifo matimi abo ama no onyi useless mo na obati wa kwase aba we o kasa kakra no afa ko no watie say minti ho na kasa yi no o tie information free background no so the babontin no kasa di deep and fatten ada number some sell chrono mo me yetimi tra Ghana chrono some sell Ghana chrono mo de oya o me ko Ghana biem kwase ne be ko Ghana na ada number some sell Ghana chrono ada number some sell Ghana chrono ya ntwi mama mo sell Ghana chrono hwe ma me no mo kwaso ba fo bi onimi nyansa bia be ma bi onimi nyansa na oba bi onimi nyansa bia no oba ka che se ma me na de oye ne kwase de ma me ne koye no so ko tra ba bi 17 years no ja lumba oja best style like that lumba man ko no obi anu oba ka che ne sakase no me sakase mo so me shakre bi obi afa sakase no obi a shakre bi me omo sakase de ka ho me ka ho bi ada wajimi sa bibia sakase na sakase oba no be jona sakase no we asante fo kwa na sakase no mo ne kura na wajimi tambia pa so otwa asante ba fom woni bra ya bra asante ma de pese pejana tambia kwase ba sa so otwa ba fom ada wajimi aya sitre ni tren kan na kwase na wo ba we pese o se o makro no o se Ghana kro no aboa UK wona wo tele tamom ye demonstration ada no wani no ma chanwa kwa demonstration bi Historia na Africa pusa de wonu to no onu so ni yuka de mama gumbi manko bi na mo ma kwase ma bi mo jimi no mo wo matiko mo ko demonstration na manko bi adam mo jimi sa mo tete wonu musa ni nyina so kobra ya kwase asewa no kwase wo aboa won ntimi hu se obeka chom so munya kwase de no mo ye no na odi kwase ma we mo chise omo se ekuro no mo jimi ba de se yon chuma mo bi obati wa me na me ye ma adu se me no bi but ye du jimi ba ma wo ya kwase wo ya aboa pa wate adan kwase o hene ne se brade be DNA brade be ya DNA o ba na o so ne wo ye no be DNA o kai what me se Ghana biem ba pa ne ka se brade be DNA akora ba ko pe no what me se Ghana biem aboa o hene na de so ba ne me mesin no o ye me drama me no ono of fire we friend of fire one me mesin o se bra na ono ye DNA o se o hene ya pa no ye me mesin o se bra na be DNA o ntimi nko o fire se da be du Ghana bia no be DNA what me pa o ye kwase ama me wate
Ade na person twi nipa wo twa ayemfone Ghana fo pedifo mabobra wo twa mba fom kwase wo hene ba kofa hu ne kwato anko Ghana ba kodi ade na wajimi sa obati wajimi too much fati ya you say no whatever but wajimi too much we aboa no wate I'm not telling you what food man obi kasabi Next person. Mranti metia wo anopai me se nyame adom wo so hu ye yeso ye hu ye wa ha nyame hira ne wadwuma pa wo de bra ya anopai asane de ya wie because obati wa kasa bebre na wie ya ne se asane ko international ntino manami bisa se mami akosi ase wa no he fa note international na nya bia ne ayi Germany wo hu onfase ne nko Germany wo no dia asane ne na nsesa o ma amanfo ya isa ma nti mami nsama ya kan ya na mami ntiana mami omo dada omo de speaker ne nkondwa omo gigi skagu omo account so onima omo do hu ayeye mami adan eye wate obati wa be wie o se asane de se de ye free Ghana nti se de ye de ko international de se ye wie omo kasa omo be kasa ne bia no asam enkosi ba bia because omo aba beka obati wa na no nti obeta no ye gogogogogogwa obia nkotie obia mfi ni biem kwa se no ye wie so omo na de se ne ba na se wa ba wie se ase ne ntimi nkan Ghana biem na asaba ye nkan Ghana biem de ye ba beto ebobobo ho asa na ye de efi no kokora ye munye gya ma me akotu ase wa se nkraka na ye ni nkomo fufuro me ye so say ite ye jaka no obia jaka na e ko mo nko a obia mfi omo because asan ba bia wo bia ewo na nko kama me akotu se wa ne bank lawyer for ne judge for no mo ani omo ase because ye ne sa me ye so say nyema be ko ye ne ye mpa nkomo fufuro ni se ye mpa nkomo fufuro dia me ye so say sa asem eto betwa obati wa no mboma omo bo no obi anso so a omo de jai me de ma dwenchi de no me da ase anu pai na me nshira No si for my head. And then person bia kasabi. Nti you see for my nya boapayo. E person bia kasabi. Se na be ya obia so ebe yi. Next. Amrante. Mo do kasa mo for mo aya mo ma eson clear. Ni na eso clear ni na ni asa pick another batch. Ye do ma begum. Me batch o de o kasa. Amrante. Yanko. Me pa mo chompani for mo nimu a. Nso we de mo ma me nka asemi me sra mo. Mami akosi asewa. Mami sebi ni awada ne di ama me hu se sebi mrantia me se sebi o traso che wa adwe mami sebi nkwala sam na wudi no doso mami akosi asewa enti lumba ya umo ya no poto utumi bie wo homa onini daaye mami lumba we ya wa mo tetene pansam ni na obanya safu a yese oso ba bi mada utumi bie wase na oni daaye lumba koshini no mami wo bua wo ho fodeda mi hu so ma no kura ni nyansa tenwo enti wonim se so kwase aka na no tuma ebuni nyansa ni mami Access na wo ye no o kasa ye kura nkeye mami we ye daylight witchcraft pa broad day witchcraft na wo sa no anka titi no mo kom sa baye we enso wo dia wo ye ne call anka wo do baye kum lumba carrier no jane ye lumba had to run away yes anka wo do baye kum no anka wo di sabi wase bad luck no nke no so o dia no okano nyame odolumba ene yi ni free ho o so kwaye wanyo obi ama na ni ubiem sawa hu hamra ti ahina mame kasam kiro ye fezi fate ne e ma na omudi mame akohwa se wati nyina omu nyakote ani fact no hamra ti me srebu timodobro ni fuo Obani de me no ya agene. Mama mo timodobro ni mu ye be saliga wife no lie be mo duo mo twe me ye sure so mo ho ba kakra de obi okay Ebedi. Omo tumi mpe ana abopa form trimo omo sperm adane pampa wo ma twimu ana to omo ni timi ni de